بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم وسهلا مع مراجعة فرنساوي. ميلو موضوع الصف الثالث الثانوي كليبادو بلس تروا. من فضلك فعل الجرس ليأتيك كل جديد. في une conversation avec un copain sur ses goûts. اعمل محادثة مع صديق عن ميوله. يبقى bonjour. Qu'est-ce que tu aimes؟ ماذا تحب؟ J'aime le tennis et toi. Qu'est-ce que tu aimes؟ ماذا تحب؟ J'aime le tennis et toi. Moi je préfère les jeux vidéo. أنا أحب ألعاب البلاي ستيشن أو الألعاب الإلكترونية. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas؟ ماذا لا تحب؟ Qu'est-ce que tu détestes؟ ماذا لا تحب؟ Je déteste le foot. Je déteste le foot. شاو. تاني bonjour. Qu'est-ce que tu aimes؟ ماذا تحب؟ J'aime le tennis et toi? Moi je préfère les jeux vidéo. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas؟ ماذا لا تحب؟ Je déteste le foot. شاو. من فضلك فعل الجرس ليأتيك كل جديد.